Kapenusla Blok Trinamool Congress Committee meninah ka arpu artarik urisau kalayo penskam yakinong kikam jong ka Women's Wing bat Youth Wing jong ka penusla Blok TMC. Ya kan ikijing penskam la IT ban pendep ha Vice President jong ka Meghalaya Pradesh jong ka Trinamool Congress uba James Lingdo. Hakan ikas layo ru ko jingkren na kikatu kan ikiri kumat jong ka tega parti baru ka bakongsan usam lawan jeng yakun haka election arjar arpulai na ka parti TMC uba Edmond Kongai. Uba Edmond Kongai ulah talang tengah ada kaboong baki don kisnong hapo ka penusla konstituensi ki bom semla itu ya UMLA la jongru. Bat syusuru la kentok baka UDP ru kala long ka becem dauhi namar haka meeting jong ka parti ru la don lang uba prestun tensong. Boleh komplikat kongstam di Vice President jong Kemahira TMC blok penusla Teyong beriu wan badu pustun sibet tambah day baslen Tela election benbit kita election hanta age meeting dan sipomut kita ba baslen Jan ong mano tiba pustun hantai layak kam ndut baitu hadin yong tai we makam sna ola di ni tharai tai tambah hadin dala kran ong muan re namar bale ipi bom ju boy sa konsensi jungi Hendrai galing mo pada baki pai ba kijiet yau nong nikmat Hendrai ngong ye pin dia ka kenti ba ka don ki jingkermen ya ka TMC hapo ka pensla balai ngong kumta namar ki pai sa ka UDP kinong yaron ki ba kamat kila eno ya ka parti bat ka jingjam daw jo ka UDP ngong ye pia pensla ka ba isnai ta pai Iway na pedang ikot ng ilam jong ka UDP ibabat ang kamat ikot meeting yang President Secretary jong ka UDP unit balhadir balakot don lang ba prostun hanu katar jong daw ka UDP so kata kadai ka bangam day mga ben Henry namar bombiang siyo kinong ilam ngim don kam banlet siya kata ka parti kapor kadai manimpay yung brio ubadon kaman ubala penyakaran ya kejinge apa ka assembly ubala benshna ya ki polisi ubala benshna ban penklan ya karep bat kumta tetel ya ki kam jengokai apa ka pensla konsumsi ngimdon gam ya ki wai pade ki ban syuruai sahu sai ki ban syua buat ki ban syua tenlang ki ban syua muja ngidon gam yo brio bodon akor bodon burom bodon kaman bodon kerniang kerniang kata kadai kabiang nut napo ka pensla konsumsi angke apa lengkan Kata kadai kaba perlong ya kaba pilakran na upay ba siya ay bibu ya kadi kajingkran bijongpi pensmiya yana penlong mga sim kumuway na pinang kisamla uba imbasa apo kabodar banyo yala kajong kajinge bat kantame banyo sngaw ya kajingur kajingnam jong kipay ba ngidu ya kabodar hat namar gimler yunong yalam yo ay nagaway na pinang kagorwin yo ay napleng gaway na po mausun lang kad baka penusla kabangidon saw taliki bodorhat kalengkhat kahap thamai kaderbali bat kanong dri tanggaway ro arpausnem omdan baitu yaka kata kagisno adu bangi irangli kan mo ko yo bodorhat kadai gaway kahat kabat kirit kirya ki imja ki imdo nantu utum pau mamla bande apo lengkhat Lani ang tumpaw mamla bandi hapo nong tumur ubang ikintat ngimla bandi hapo penusla halingkat uyay day nang day ukway mamla bandi hapo lapalang ukway mamla bandi hadawet bandra halingkat lani bandra penusla hangte hapo lingkat ukway sentat uyay day nang day siya ay kata kayo kasi jungi ubaki barik kibarya nilong trayi siya ay kadon minta sa satang kijing yatu kana wat kamadan football nu iladu banyalekai pioi na kamadan football kabak isnang kibadon napo katay riwan ngiyalekai hakisnan bamanswa kakop hapo kariwar mi kikop kalong hapo lingkat Henry Rosi baga bodar jung yamke kamadan lingkat plak masiteng kalen cepo bongla ngakan mau kapor badang kena Ki Bangladesh na rutin na run ki pay ka football hadin pile kayo lapalang badunang madan Henry menta ukiuhan mo to madan football